Kwasuka lokho, gcwalisa Spring Picnic All White 2025 iyabuya evutha amalangabi. Sanibona, this is Ndofasi ukuthi TV, i-channel endilethela izindaba ezithinta kakhulu uMaskandi. Usuku i-8 November 2025, indawo eKings Park, line-up kaMaskandi uwena ozoyikhetha. Amathikithi azovulwa ngo-August. Landela konke, konakele ungaphuthelwa. Wase wafaka wonke-ke ama-hashtag ukhuzana. Lapha-ke waphinde wabuya ukhuzana wazothi laphana ko-TikTok ngiyesaba usuku lokuphuma kwamathikithi. Nazi naswenka ku-TikTok, nazi nabahle. Yezwa manje. Postile beku-Facebook le Maskandi promotion nayo ibhalile, namanye-ke ama-page lapha ku-Facebook yes abhalile kanjalo. Indaba-ke ikanjena. Siyakhumbula ukuthi kuma-odds gcwalisa Spring Picnic adlulile bekunendlela ezithize beyisetshenziswa, including ukuthi kwaqala kwakhethwa abantu abanabalandeli abaningi kwi-page, kwakhethwa umuntu onemiliyoni onengoma enemiliyoni, ama-views amaningi, kwakhethwa abantu abanamiliyoni amaningi ku-YouTube. You understand? So bekungaziwa-ke kulokhu ukuthi kuzoba kanjani. Kodwa mina bengifise ngathi i-process ingabe ibikho complicated, ngoba i-process mase complicated kakhulu igcina idida abantu. Njenga last time kwagcina kukhethwa o-number 10 ababili ngenxa ukuthi omunye engabonakalanga ukuthi unama-million ayi-4. Angazi noma ubani Mafikizolo nomunye, kanti bagcina bebabili abantu, bagcina bebathatha-ke boyi-2. Right, akunankinga. Ziningi-ke izinto ezenzakalayo lapha. Kube nokukhuluma okuningi. Siyakhumbula wathi omunye last year izoba, angazi noma last year yini, yeah last year wathi 80% chances ngeke zibe khona igcwalisa Spring Picnic. Wathi futhi noMageza okumcimbi wakhe usephumile. Sikuzwa ngabo, sitshelwa yibo, asazi ukuthi kwaphelele laphi lokho. Kodwa akasikho-ke lapha, silapha-ke. Usually igcwalisa Spring Picnic inokuba nama-activations amaningi, kusebenzisa imali yonke lento, u-export abaculi, bephinda abaculi laba beyomthuka laphana ukhuzana ey'nkundleni zokuxhumana bekhombisa unga-appreciate, abanye sebathatha ama-side. Uyabona nje abafuni nje into kakhuzana ibe yinhle, iphumelele ingabe nogcobo. Noma kuthi umcimbi uhamba kahle kanjani, bafuna ukudlala ngey'khathi ey'thize, as-understand ukuthi kwenzakalani. So engathithi ukhuzana engathatha la bantu afuna ukubathatha, i-team yakhe ivele ichoose lokho efuna ukukuchoose. Lento kufuna ukujabulisa wonke umuntu, ukhuzana ngeke zimsize ngalutho, ngeke zimuse ndawo. Ukuthi u-businessman akangathathi izinto ngenhliziyo, lonto leyo ayimsebenzele. Kunalokho abantu bayamxhaphaza bamenza isilimo. Omunye wakhuluma ngokuthi akayona insila yephente. Inkulumo ongayikhuluma leyo ungumculi thizeni, into ongayikhuluma, because abantu abaphethe lo yamsebenzi ingoba babe ne-line-up abebefuna ukuthi idlale. If uMaskandi abawazi ngendlela abacanta abantu belemeziwe ngayo, abazi mhlawumbe umculi waye-relevant ekhathi ey'dlulile, akasekho relevant kangako manje. So kuzokwenziwa ngalokho. So lezi zinto zokuthi ukhuzana uzofuna ukujabulisa wonke umuntu, ngeke emsize. Uma efuna ukuqasha labo bantu labo, leyo team leyo, abaqashe yona. Iyona nto ezobasindisa, ngoba uma ulokhu ulanda abantu le bephinde bezokuxhaphaza la, abanye bebebhadi baculele iy'hlalo, babephufemile onkosi amagcokama, baphefoma nabanye. Ingoba yena umuntu uspecial ngokunjani-ke nefuna ukudlala isikhathi esithize, asazi-ke lokho-ke, asinamcimbi and futhi-ke asinandaba-ke nokuthi wagcina enze kanjalo umculi loyo. Kodwa ukhuzane kuyomele enze lokho akwenzayo, aqhubeke nomcimbi wakhe, ngoba basuke befuna ukuthi umcimbi wakhe umosheke ngayo yonke indlela. Siyabazi phela abaculi thina ukuthi banjani abala kuMaskandi, banama-side bawathathayo. Kunezinto abaculi abazenza-ke entweni enokhuzana abanye bazenze le, because kuyaziwa kunabalandeli abazodila nabo isikhathi eside, bazobagxoba nje bethela inhlabathi ephanishini yabo, baxhaphaza la kwaMpokosi. Ama-activation this year amaningi engathi engancipha ngoba still imali leyo esipendwayo lapho. Engathi engancipha ngoba abantu laba babuye benga-appreciate futhi, abanye bafuna baqashe ngenkani, abanye befile be-entitled entweni yakho khuzana. Kodwa-ke other than that-ke sibonge ukuthi iyabuya-ke igcwalisa Spring Picnic. Siyazi ukuthi kuzoba mnandi kakhulu eThekwini, kuyohamba kahle kakhulu, kube khona nje abaculi be-hip hop, amapiano, gospel, asazi noma o-jazz bayoba khonani.
abegqoma bebekhona, kwaMaskandi definitely uzobe ukhona, namanye-ke ama-genre-ke azobe khona, ezinye iy'nhlaka zomculo. Bekuyilokho nje ukuthi iDlamlense ibizomemezela ukuthi ngeyi-8 kaNovemba 2025 iyabuya-ke i-4th annual Gcwalisa Spring Picnic. Abantu ngo-Agasti bayolindela-ke ukuthi-ke ama-line-up, iy'nhlelo, amathikithi, into ey'njengalezo zizoqala nini ukuthi zimenyezele, nanokuthi sithola kanjani. Sibonge ithuba, nisale kahle.